나시가 더워서 같이 수영장에 갈까요? 자, 갈까요? mình tầm rong sna som thật bóng 네. chẳng phá sna som rồi mua cò bạch chia chẳngยังphá chỉ mua unica với som chiang chẳng nè 오늘 날씨가 그러면 날씨가 더우니까 더우니까 날씨가 날씨가 더우니까 그래서 같이 수영장에 갈까요? 그쵸 같이 수영장에 갈까요? 오케이 저 3번 3번 선생님이 đã 계시다 thấu bông đã 계시다 만들어요.បើសិនជាយើងប្រើជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិឬមួយក៏អ្នកដទៃដែលមានអាយុដូចយើងឬមួយក្រុមយើងដាក់ isnika យើងដាក់ចឹងត្រូវណាប៉ុន្តែដល់សារតែគាត់ជាសិនសេញនាមគឺជាគ្រូយើងដាក់ 계시다បានត្រូវអញ្ចឹង계시니까 그쵸 선생님이 안 계시니까 나중에 다시 전화하세요. 그쵸 나중에 다시 전화하세요. 다시 전화하세요. để sẽ tầm rong sna som tiệt thọ tầm rong 뭐뭐 하세요. 자 그다음에 주말이니까 그쵸 주말이니까 같이 놀러 갑시다. 그쵸 주말이니까 같이 놀러 갑시다. 열 này ở hay ta bao ngày ấy vô lên cái đồ của ta bà dùng bỏ trái ta đại sa ta ngay trong Sapada xôm lên cho mỗi khi 다 lên cho mỗi khi 같이 놀러 갑시다. 그다음에 늦게 일어나서 그쵸 늦게 일어나서 시작했어. 지각 아니고 지각. 지각했어요. 그쵸? 늦게 일어나서 지각했어요. 그쵸? 네. 그 다음에 밑에 오늘은 시간이 없으니까 없으니까 만납시다. 그죠 오늘은 시간이 없으니까 내일 만납시다. 그 다음에 휴대전화가 고장 났으니까 그럼 anh nói mẹ tôi giờ tôi đã cao rồi nha. Chỗ đời xa tu sao bị ban khôi hai ban cọt ai khôi từ tê hay là không? Phải tầm nói tới cả về xong chieng. Vậy từ sẵn nên bị khôi hai vậy thở bóng. 네. 오케이. 네. 고장 났으니까 어떻게? 집으로 전화하세요. 그죠. 집으로 전화하세요. 그다음에 커피는 마셔서 다른 음료수를 마실까요? mình tầm rong nè. Su ta can quạt thở. 나som. 짱 마셨으니까 아니면 커피는 마셨으니까 다른 음료수를 마실까요? Mình này thằng nắng kỳ ban phật cà phê để hai mình tái dân trong tục phật phê xếp xanh tiền. Na xong rồi phật đây thật cà phê ban phật đôi hai
cà phê dương tha quạt lại dậy chỉ mới đại cô quạt nó cà phê dương phật hai ai ai chẳng phật ở phê chẹt ở tây tiết mạch đài lại cả nãy chẳng á không tầm rong nắng á xua không lại cả nãy bạn nâng 다른 음료수를 마실까요? 커피는 마셨으니까 마셔서 정치 또 떡게 남아 마신지어 위면 내가សម្រាប់ តម្រង 청유문 rồi có តម្រង នេះ 뭐죠? 명령문 បជាឬមួយក៏ស្នើសុំហ្នឹងចឹងជាទូទៅយើងប្រើជាមួយនឹង Unica វាសមជាងអអសក្រៅពីអា2ហ្នឹងយើងដាក់អអសទៅវាសមជាងចឹងបើសិនជាមានអា2ហ្នឹងមានអា2ហ្នឹងចេញមកយើងប្រើជាមួយនឹង Unica វាសមជាងអាហ្នឹងណា ល្អជាងរៀនថាมันភ្លឺពេករៀងយូរបងសាបកាត់ប្រយោគមើលបងសាបកាត់ប្រយោគមកហើយយើងសង្កាត់តម្រងស្នើសុំចុះស្នើសុំក៏បាននេះក៏បានប្រកាសឥឡូវប្រកាសតម្រងប្រើ Unica ហ្នឹងឲ្យបាន2ប្រើសអអសហ្នឹងមួយមកប៉ុន្តែទៅតាមស្ថានភាពបងថាបងទៅដើរលេងមកហើយអញ្ចឹងទៅសាកមួយថ្ងៃលើកឧទាហរណ៍ឲ្យមកនិយាយមួយមកអត់មានបញ្ហាទេ만들어 봐요. Chạy nhát bông ban môi rồi chạy ban môi không tí tiết chăng ơi chứ mà 원인 이유의 Unica hay 경험의 Unica는 거 cognitive chẳng là bông không nghe bị chạy nó khang khổ mấy chẳng thà tầm rong Unica chỉ mới năng 원인 이유 và chỉ mới năng tầm rong mua là hai ta vì miền Unica chỉ mới năng tầm rong mua là hai năng hói Unica phải chỉ mới năng 경험 và bị sao với cognitive ở tất cả 다를까요
dù tới chiếc ba tới nó 오늘 학교에 가서 앞에 내용의 경험한 행동을 나타내고 뒤에 내용의 경험을 통해 알게 된 사실을 나타낸 반면 그러니까는 앞에 내용원의 이유를 여기 뭐야? 하고 아, 결과를 오늘은 딸기 먹으니까 내일 복숭아 먹읍시다. 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 오늘은 멍세란 말. 오늘은 딸기 오늘은 먹으니까 내일 복숭아 먹읍시다. 먹었으니까 오늘은 바텀으로 으니까는 이ประโยค 강목 đã tất cả các bạn này. 자, 오늘은 딸기를 먹었으니까 그죠? 쓰니까 내일은 복숭아를 먹읍시다. 오케이. 두 번째. 먹읍. 첫 번째, 시장에 가니까 커피를 한 잔 마실까요? 시장에 가니까 네, 커피를 한 잔 마실까요? 커피 한 잔 마실까요? 커피 한 잔 마실까요? 한 잔 마실까요? 마실까요? 그 다음에 오늘 학교에 가서 친구가 만나요. 오늘 학교에 가서 친구를 만나요. 학교에 가서 친구를 만났어요. 만났어요. 만날 수 있었어요. 뭐 아무튼 그렇게 해서 하면 돼요. 학교 친구를 만나서 몸짱 바지 모닝님 학교 친구를 만나서 어때요? 기분이? 친구를 만나서 좋았어요. 뭐 반가웠어요. 어디 기장. 오랜만에 학교 친구를 만나서 반가웠어요. 영재정을 반가웠어요. chụp bật phẹ chỉ dù mà hơi chẳng á là khăn chụp này chỉ dù mà hơi chẳng tới bạn chụp bật phẹ khăn khăn này chỉ dù mà hơi chẳng tới rồi tụi ở dương 왔어요.
옛 친구를 만나서 오래된 친구를 만나서 뭐 다양하게 바꿔서 쓰면 돼요. 맞죠? 네네네. Có thể tự dễ đấy. អត់ប៉ុណ្ណឹងបានហើយតែបងដូចថារៀនសរសេរយូរទៅពេលយកទៅសរសេរនៅក្នុងសំណេរអញ្ចឹងទៅវាល្អវិញបងអត់អីទេអត់ចា질문 있어요? មានសំណួរអត់បងមានសំណួរឯង បើចាំមេរៀនក៏បានដែរអីផ្សេង Ngồi trong số bịa này cái đồ tích là bịa. Bây giờ bỏ ra tôi đang đi sang trong được anh. ពាក្យអីគេបងពាក្យអីគេបើសិនជាបកជាទូទៅយើងមិនមើលតាម Google ថាអត់បងចេះបង บอตามปีมวยบอตามปาปาโก 파파고 ปาโกให้เอาไปติปียังบอชั่วโมงนึงนาว่า បកតាម Naver ល្អហ្នឹងហើយនិយាយរួមទៅបកតាមន័យការ៉េវាពេលខ្លះបកតាម Google វាល្អប៉ុន្មានមិនតែវាអត់ពេញន័យផងវាទៅពេលខ្លះយើងពិបាកមើលចឹងទៅយើងមើលន័យដើមផងវាសិននៅក្នុង Naver នៅក្នុងអីផ្សេងៗចឹងណាពាក្យហ្នឹងវាមានន័យថាម៉េចបន្ទាប់មកបើយើងយកមកពីអង់គ្លេសឬមកពីអីផ្សេងនេះយកមកបកជាភាសាខ្មែរចឹងមិនមាន ពាក្យអានេះគឺកាក់ចាបើយើង ខាក់ចា ដល់ពេលគេកាក់ចាដល់ពេលគេសល់ខ្ញុំថាធុងអារីអេ들고 싶으면 먼저 아니 각자 맡은 일에 최선을 다해야 한다. each person each វាមិនបកជាភាសាអង់គ្លេសម្នាក់ចឹងអាពាក្យខាក់ចាវាបានមកពីពាក្យខាក់កាកេខាក់កាអ៊ីឆាគីឆាស៊ីនទៅបានខាក់ចាมันពាក្យអីគេមកខាក់កាអ៊ីឆាគីឆាស៊ីន자기 자신 묶음 냅내 좀 각자 각 한 사람 한 사람 K ọc ấy. Hả? Mình nói Kê ốc mà vô bố Kê shock 개혁 revolution Kê shock bên 개혁 bằng 개혁 bên bằng bật trên sầm lấy hư đang trên pin bông co bằng 개혁 개혁 맞아 개혁 교사들은 잘못된 교육 제도의 개혁을 자, 교사들은 잘못된 교육 제도의 제도의 개혁을 주장했다. 네. 주장했다. 그다음에 이거 nắng heo
자, 교사들은 이제 mình kêu bằng riêng thật bóng. 네. 잘못된 교육 제도 교육bài 교육. 어브롬 đó 교육bài đúng 네. đại mình 트럼트의 개혁을 네. 주장했다. 자, trong ấy trong phơi cái prai với như nó cứ gì miền tiện bỏ cho người ta đi là cái prai này đâu rồi khe họcคือทำไม 개혁 플락 프라이 năng 플락 đồ chẳng nè. Bà trong đây mới tiết người ta thì cái bạn để vọt Năng ấy revolution 결론을 주장했다. 선탄 비 몰라 또 앞에 단 달연 đấy 단련 bây giờ sẽ cái sẽ thành bây an cái an 단련 cái an 단련 cái vật hạt ở đây là vật hạt mà tập hiệp ấy ở đây và vật hạt ở đây đây chỉ vật hạt việc mà bị bà cụ thể chỉ ăn được vót qua tháng ngày chẳng ấy là khê tan 오르 기는 제역 타연의 좋은 방법이다. 자, 다시 계단 오르내림 뭐였어요? 체역. 개혁 이거예요? 아, 체력. 네, 체력. 체력. Mịch đấy, 체력 mịch. Anh nói nghe đây là mịch thì gọi. 체력, thôi cầm lắng nó không luôn chứ nó kìa 체력 chứ nè. Cầm lắng. Mịch tiệt. Nó phải nói là 타연. 체력 단련. 타연의 좋은 방법이다. 좋은 방법이다. 능맨. 체력 단련의 좋은 방법이다. Trên nó nói cái người ta cái chuyện biệt đại lõ không cá vật hát. 오르기는 mình này thả được cao hạt tầm lao mà tập hiệp ấy.สมรรถเพียบอันนี้เรียกกันนะถ้าได้ทำวักขัดสุขภาพยังจังนะมั้งวักขัดปราณเรายังมีกำลังในขนมครัวจังนะ몸의 힘, 저 많다 육체적 활동할 수 있는 몸의 힘, 저 많다 감랑ในขนมครัวhả? Cha bị chế nó về ba mau bịรูปเรียงกายอย่างvậyจังนะดอกนั่งอันนั้นvề ba mau bịกำลังอันนั้นนะมันจะso chân mà chân tới cho mình thay cầm lăngในขนมครัวจังจะการได้ยังวักหัดยังมีกำลังในขนมครัวนึงจะไม่ในทางมกไปให้จะแก้ประโยชน์ปีระเบียบวิธีศาสตร์โดยการรถล้างจะได้โดยมวยหัดไม่ไม่ใจจังอาการลมหัดปราณต่างนั่นไงวิคือจีวิธีศาสตร์ได้ล้อขนมก้าได้เยอะวักหัดเรากำลังในขนมครัวจังแต่ซีซั่นเราประโยชน์ข้างมกกินใหญ่ใจมาไม่ใหญ่ได้จังตีเคตันอะไรอย่างนั้นเคตันโอรุกินึน계단 오르기 ចឹងជាទូទៅគេមិនដាក់계단វាមិនចដាថតបងពាក្យ 오르다 ហត់ដល់វាបានមកពីពាក្យ 오르다 ប៉ុន្តែគេលុបដាចេញគេបូកជាមួយនឹង की តអត់ចឹងជាទូទៅ 오르다 ហ្នឹងវាគឺជាកិរិយាសព្ទទេប៉ុន្តែនៅពេលគេលុបដាចេញគេដាក់ की ចឹងវាคล้ายទៅជានាមវិញណា계단 오르기ចឹងការដែលយើងការឡើងចដានេះគឺជាវិធីសាស្ត្រដែលល្អដែលយើងអាចជាវិធីសាស្ត្រល្អនៃការវឹកហាត់សរីរាង្គនិងកម្លាំងនៅក្នុងខ្លួននៃចឹងទៅ
tôi isayu តែមកពិសេស pungrang នេះគ្រូខុងឈុនខ្ញុំបកប្រាប់ថាការរស់នៅរួមគ្នាត្រូវអត់ 공존 웬 콩촌에 បង 공존 ខុងឈុននេះ យកពាក្យបបាក់មកពីណាច្រើនមែនបង អានេះពាក្យ topic នេះគ្រូ full topic ខ្ញុំរៀនហ្នឹង អញ្ចឹងពាក្យ khung ហ្នឹងឯងរួមគ្នាហើយដែរលើពាក្យkung dong che ដែរលើពាក្យអញ្ចឹងហ៎ kung គង់ នឹងពាក្យបំលែងណាពាក្យ kung ពាក្យ chun រស់នៅរួមគ្នា នេះអា topic នេះ ការរស់នៅរួមគ្នា 공생 동존 병립 함께 생존하고 같이 살아나감 일단 공존 bà hiện ban tăng ở so chân tiết bạn đi vòng rồi bị bịa phao bìa trắng đó ខុងឈុនការរស់នៅរួមគ្នា ហ្នឹងហើយរួមគ្នាអញ្ចឹងទៅគង់ជន់រស់នៅគង់សេង ខុងឈុន ជន់ជេសេងជន់មិនមានពាក្យណាទៀតអត់បង មានតែគាត់ថាវាអត់យើងបកដែរតែយើងអត់សូវយល់អត្ថន័យវាណាក៏ដូចពាក្យមួយទៀតអុកជេអត់ទៀតដល់ពេលអុកជេណែជេដល់ពេលគេសល់ញ៉ោនេះថាឆុងពូនេន Mulka insangre okje hasu itnen pang in ne kangu heta. 정부는 뭐예요? 정부는 물가 인상르 억제 하수 있는 방 안느 강구했다. 억제할 수 있는 방안을 강구했다. 와, 능 topic 2 nữa nghe. Bạnពាក្យចុងពូមូលកា 물가는តម្លៃ អីវ៉ាន់ណា 물가 상승នឹងការដំឡើងតម្លៃអីវ៉ាន់ 억제할 수 있는 방안을 강구했다. ជាយាមស្វែងរកវិធីសាស្ត្រដែលអាចកាត់បន្ថយនៅភាពនៃការដំឡើងតម្លៃអីវ៉ាន់ 어렵네. ចាំមិនថាពាក្យវាពាក្យពិបាកច្រើនបងចាំមិនថាត្រូវចេះពាក្យ 물가 វាមាន 상승 អានឹងឡើងណា បន្ទាប់មកពាក្យ 억제 ចាំបើអង់គ្លេសគេមិនដាក់ពាក្យ suppress តើអត់សកត់វាកុំឲ្យវាដំឡើងអញ្ចឹងណាសកត់វាកុំឲ្យវាឡើងខ្ពស់ទៅទៀតអញ្ចឹងហ៎
할 수 있는 방안, 위티사. 방안을 강구했다. 진짜 있어. Anh sợ biểu bà được không? Bên ấy, ta chắc bị ốc nói về đi hay. Để trong phải cho tiếp biện của đấy trâu điên ro ngày. Ngày trong cá cật hao PAC chứ, cật hao cụ thể là cật hao PAC trồng bù hết trong cá cật hao PA ọc chê hà đà chẳng thấy cật hao PA ấy khoa ngày một sẽ to rồi. khoai lấy cái bóng để cái how bị khoan khoai lớn sò chóc này khoai sò chóc khoai lớn sò chóc sắp hơi được tẹt tông bị khoai lớn nó việc tẹt tông sò chóc nó việc sắp hơi na mùi xa na mùi chẳng xa tẹt tông hơi tẹt tông chẳng khoai lớn sò chóc cái hào giấy tôi sẽ không đấy trong chọc cứ khăm ăn hà đà 경적을 감안하다 능맨 này rồi mình chọc thì yok ấy 경력 chắc là pe an bằng an đi vinh an thì ươn vinh 경력 cứ khăm ăn hà đà pe an yang viên mình sẽ say 경력 thật yok bên tay yang an yang 경력 đâu biết tới trên thì ươn vinh tới 경력 nó mình đi bằng ở tha dân thua ca nhiều vậy mỗi dân mình tụi ban ba pi sao thật chứ mình thà này kia hai ta 경력 hay bị kaman nó là nó sân chơi nó không vậy cho nên nó crom kể cái đại giờ sao cho người chăm quả yo 생각하다 chứ để thay dân tôi vô ở bên xem thay dân consider bên đây thay dân bên kết bị chấm lịch xem dân tôi vô dân kết bị chấm lịch xem chỉ là nơi trong vòng những đài chẳng á 고려하다 비는 거미는 뭐 고려하다 감안하다 위에서 내용은 비 고려하다 비는 거 tranh 그런 topic 2 This topic 2 được không? 고려하다 là cái an là biết ấy 휴직 제도 휴직 제도 bị hưu nó mình sầm rạ bong sầm rạ bị càng nghe tập về chế độ cô nhiều bài 휴직 제도 sầm rạ bị càng nghe trên ca sầm rạ bị càng ngheพอ chôn chít cái rễ về miền ở tràn lẹ cái nạ chẳng cái nào bong ưu tiên tha mà đaiทำเมียได้ก่อนมันถือนี่สำหรับโกนcái nào về đại quậtสำหรับโกนให้cái miền cô nhiều bài môi để ai ao phục rồi môi còn mà đai để quật phơi can ở trong krom hồn nó còn ai đã bập ngày sầm rạ côn bàn trắng này trắng cầm miên trong môi ca cô theo tha dân sầm rạ không một năm dân mình bàn đi tập hẻm ngày sầm rạ bàn tập 5 ngày về tự nhiên thực ca cho nó
ย้อนชายย้อนชายផ្សេងហ្នឹងក៏វាជាគោលនយោបាយមួយដែលតេតងណានឹងដែរបងសម្រាប់ពីការងារអញ្ចឹងអាពាក្យសម្រាប់ពីការងារហ្នឹងវាអត្តន័យធំធេងគេចង់ផ្ដោតទៅលើអ្វីសម្រាប់ពីការងារហ្នឹងឬមួយក៏ឧទាហរណ៍ថាយើងឈប់ការងារអញ្ចឹងចុះយើងឈប់ការងារដូចថានៅប្រទេសកូរ៉េនៅពេលដែលយើងអត់ធ្វើការយើងចេញពីកន្លែងណាការងារណាមួយអញ្ចឹងទៅគេក៏មានinsurance ណាដែលផ្ដល់លុយឲ្យអ្នកដែលគាត់កំពុងតែស្វែងរកការងារពេលដែលកំពុងសម្រាប់ពីការងារអញ្ចឹងបងអញ្ចឹងក៏មានដែរគោលនយោបាយផ្សេងមានច្រើនអាហ្នឹងគេល្អអញ្ចឹងនឹងសិតតានេះហៅភុកជីហ្នឹងគេហៅភុកជីចាំមិនថាហ្នឹងសិតតាគេហៅនេះសុខុមាលភាពសង្គមជីchế độ គោលនយោបាយមកពីសង្គមចាំមិនថាដូចថាផ្ដល់ស្អីផ្សេងទៅកាន់ប្រជាជនតម្រូវការទៅតាមតម្រូវការរបស់ប្រជាជនចឹងចឹងគេហៅភុកជីបងភុកជីហ្នឹងគេហៅ welfare ហើយឧទាហរណ៍ថាក្មេងៗចុះនៅពេលដែលគាត់ការ៉េលហើយថាមិនបង្កើតកូនមកគេមិនឲ្យលុយប៉ុណ្នេះតើអត់ចឹងអាហ្នឹងសុទ្ធតែភុកជីទាំងអស់អាហ្នឹងភុកជីដែលខាងរដ្ឋគេផ្ដល់ឲ្យប្រជាជនចឹងណាសូម្បីតាភូហំទាំង4ដែលយើងមានហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរសិតតែទៅនឹងភុកជីទាំងអស់